vjerojatno. Ovo je Znači, to je dobro. Da nije pet. Za koliko si? Evo kako rada. Uživate sad u penziji, ste dobro santrali. Ajmo sljedeći godine, dobar dan. Samo nemojte preko reda. Dobar, poštovanje, sretan rad. To snimanje nešto. Za pijace i Šapca imam pijace. Pozdrav, pijac. Jacica Hoće banan, evo da ste teta banan. Hoće. Neće. Hoće. Dobar dan, sretan rad, gospođo. Pa ja. Samo ne rekla Dobar dan, sretan rad. Milanova majka, da Dobar dan, sretan rad. Samo za Šabac da snimimo pijacu u Bijeljini. Da bude sretno danas i uspešno. Hvala, hvala. Jedan, a početi jedan može. Bolje ti nema svijet. A, pa doći mi kasnije. dođe na kasnije, Bože. A doći zašto, ja ne znam. Dobro, važno, pola 4, Evo, pa super. Evo. Tatko, vidimo se, rado. Živio. Doduše mi nismo ni došli sinoć iz Srbije, znaš. Domaćine, pošto kajsije, 5 maraka. Sretno bilo. Tako je.
Ja se obradovala, evo je mušterija, jebe. Dobar dan, gospođo. Posle mene, sretan rad, posle mene idu mušterije. Tako kažu, tako kažu. Ajde, vidjet ću. Hajde da bude sretno danas. Hvala. Recite mi, pošto ove nektarine? 5 maraka. Ajde, sretno bilo, gospođo. Hvala. Teško naći, nešto pravo. Joj, to je isto to. Imam, traži. Evo imam. Imaš za 3 marke 20. Kilu i 5. Izveče dođe. Dobar dan, sretan rad, gospođo. One su dobre zapravo. Zašto si ove bandere? Nemaš više jedan. Ima. Nije skupa. A jedino tako vam. Dobar dan, domaćine, prijatno bilo i sretan rad. Majka, pošto jaja? Prije sveninga. Ajde sa srećom da prodate pa da živi bili. Ovo je 5. A ideš? Hvala tebi. Koliko je boranija? 7. Dobar dan, sretan rad. Pošto boranija, gospođo? Samo koliko? 7, 8 ili? 3,5 marke. Ajde, živi bili, sretno vam bilo. O, domaći sir, pretpostavljam. Samo ne, gledamo u sir, gledamo, znači ništa, samo koliko je. Jeftino, neće niko da se može prodati nikako. Pa znam šta je, to je. Ajde, sretno bilo. 4 marke. Rodila, pa ja udarim prijekli. Kaže mene, ona je Dobar dan, sretan rad. Dobar dan, majka, sretan rad. Dobar dan, sretan rad. Koliko ti ovaj luk bijeli? Tikve su prva liga. Kako je cena tikava? Marka kilogram. Marka kilogram. Marka kilogram. Ajde sa srećom da ovu kutiju bar ispraznite, da možete lakše da idete kući. Polako, da će Bog. Prijatno.
Nema ako se večera, nema da semate da pa neki Dobar dan, sretan rad. Dobar dan, majka, nemojte. Poštovanje. Košto mi daj 5, a ovaj 3,5. Pola kilograma. Koliko rekli ste da je ovo? 3,5. 3,5 kg. Uzet ću još jednu. Pa pola napravim pitu, a drugo pola ide u smeće. Kako se onaj dan odnio? Kako? Da pitam pošto je pasulj beli, a pošto je ovaj šareni. 6 maraka, jedan drugi. 6 maraka, jedan drugi. Sad imamo domaći livatski med. Da. Pošto je on? 20 maraka, znači to je 10 eura. Ajde, sretno da bude, uspešno da nas. Morate pitati za dozvolu da snimate. Vaš završno. Sretan rad, domaćice. Vidim imate i brašna. Znači koje je brašno imamo ovdje? Belo. Aha. I kakve su cene? 3 marke po kilogramu. Ajde sa sretom da bude uspešno. Živim i bili. Doćemo još pred kraj mjeseca da pišemo. On opet je pakirao. Dobar dan, sretan rad. Možda damo postiću. Marka. Ajde sa srećom da bude nas uspešno. Dobro, ja sam Izvolite.
Robu snimaj, mene ne snimaj. Dogovoreno, tako i radimo. Hvala puno, sretno bilo. Jesam doma piši. Dobar dan. Znam da je nešto bilo. Ima prko 60. Već nije ima i gotovo. Ima u molenju. Prve kadicije su visoke ili niske. Dobar dan, sretan rad, da bude uspješno danas. Hvala. Jeste mi kakvo je ovo sasijsko cvijeće, koliko je cijena, kakva je To cijena? je ovo Da. 15 maraka, to je Ljiljan. 15 maraka, Jeste. Ljiljan. Aha. Jeste. Ajde sa srećom da bude sve. Hvala. Vidim i kaktusa imate za one koji vole. Kakve su cene? 5 maraka. 5 maraka. Da. Sretno bilo. Ovo je tako, 5 maraka isto. Sretno bilo. Mi smo iz Šapsa pa pratimo pijace i onda Da, da. rekao kad smo tu rekao da snimimo da vidimo šta ima. Prijatno Hvala, bilo. prijatno. Samo da snimimo svijeće. Neka bude uspješno danas i sretno. Ne znam, je li mama ovaj? Ako je finile sporte. Jeste jedna. Koliko su kruške? Kruške su 2,5 marke. Mogu i po 2. Može, ajde. Dobar dan, sretan rad. Namjerno spremi, dobro. Jes, onaj. Jes,
Još jednu vezu. Jes, majko. Odo da stavim sandvič, osamica 3. I reci njoj da sam donijela sve. I po. Osamica 3. Sad smo mi pita. Sad koliko je tu bio para? Dobar dan, gospođo, sretan rad. Dobar dan, sretan rad. Ima li oni koji su zakasnili da poseju i da... Slabo. Teško se na zemlju vraćaju, da bar i u saksiju da posade. Neće niko da radi. Ajde, živi mi bili da budete uspješni danas. Neće niko nikad da radi. Dobar dan, majka, sretan rad. Radi se. Paradajzuša, roga, prasa, kukuska, kimovec, sad je. Dobar dan, gospođo. Kakve su cene rasada? Pa, kako koga zajebimo. Pa teško da ćete za ovaj posao. Može nešto radi dok se svaki dan se jedna luda rodi. Pa mislite? Jes Boga. Pa to ste u pravu, ali neće ta luda ne da dođe do ovdje. Hoće. Mislite? Gusica načera, hoće polako. Izvinite. Ništa, Bogom dana šala. Recite mi kakve su cijene od do? Pa znaš šta da ti kažem, sad je ovo kraj već. Jes, jasno. Bila je lijepa cijena, a ovo je već sad kraj. Sad daj šta daš, to je. Jasno mi je, da se proda, da ne ostane da se baci. Ajde, živi mi bili da to rasprodate lepo. Hvala puno. Može često, ona ne daje glavicu pa da često. Ona ovako može često, ona ide u. A kad sad još može Dobar dan, gospođo. Ja, ako se ne varam, ovo beše bamija, je li tako? Sad mi recite, ovo je za seme ili je već za pravljenje? Za pravljenje. Sad, pošto se u Srbiji malo o bamiji zna, kako se ona pravi, ako vam nije teško da... Pa u sataraš stavlja. Aha, znači mora da se potopi da ona dobije, da nabubi. Prokuha se ova suha. Aha. Opereš je, prokuhaš i onda stavlja. Onda, ajde, sa srećom da budete danas uspešni. Nova je. Slompina, izvolite. Dobar dan. Majka, pošto je paradajz? 2,5 marke. 2,5 marke. Ajde, sa srećom da prodate. Poštovanje, gospođo. Pa vidite da moramo živjeti sada. Ne more, a Bratovci marka. Slobodno najavi na televiziji, tamo čuju. Tamo more. Uzmem 20 maraka, baba sjedi nogicu, 20 maraka. Evo je nosa, 30. To nisi stao podve. Piješ. Sove i sove. Maj mjesec. Maraka može. Pardon. Cigare 30 maraka.